بەنزیکی پار ئەم کاتە لە مانگی نۆ هەر لە ڕوودا بوون وازانم ئالە و جێگەیە دانیشتبووی لە ینی سوتفەیەکی خۆشە ئەو کاتوتت کە مەسلەی کورد دەبێت بە ئاشتی چارەسەر بکرێت ساڵێک بەرینها بله نەهاشت بێژی. بسم الله الرحمن الرحیم سبها وجی بخیر بە ئیرۆ میوانی ڕوودا بێنە هاتنە ئەربیل جار بجار ئەمتێن ئەم gelek kêfxweşin bi mêvandariya we em meseleya proseya ku îro em tê de ne em hêvîne ku di çarçeveya meseleya safîkirin û halkirina meseleya Kurdî de çek û sîleh ji holê rabin. Lewra zêdî çi saleye ku kuştin xwîn em dibînin bi hezaran kes hatin kuştin qetil kirin zêdetir jî Kurd ji vê yana nexweşin her zêde êgo hatine kuştin Kurdin bi rastî qatil jî maqtul jî bi zêdeyî Kurdin îro rewşa Tirkî müsaide ji bûna ku em meseleyê xwe bi rêyeke aştî di rêya sivîl û siyasetê de em safî bikin ev îmkan heye lazim em vê ji destê xwe bernedin par vî wextî dema ku em hatin meva dîsa dûbare kiribû îro em hê li ser wê helbesta xwe ne li ser wê qerara xwe ne li ser wê fikra xwe ne çi dibe bila bibe di çarşeveya mesela Kurd de lazim e çek û sîleh ji holê rabin lewra bi rastî çekên PKK îro bûye astengiyeke mezin li ber safîkirina meseleya Kurd bixwe lazim e ev ji holê rabe lewra gelê Tirkî bi rastî jî ji ber ku rêya siyasetê vekiriye her tiştê xwe em karin bi rêyeke aştî û bi rêyeke sivîl bi îqnakirinê em hevdû qanic bikin ser heqê heq û mafê gelê Kurda lewra bi rastî jî dema ku tiştî ku hûn dixwazin daxwaz dikin dozago hûn dikin dema ku li ser heqiyê be û ji xwe bawer bin hewce nake ku hûn çekan biteqînin ev îmkan îro di destê me de heye û nexwasim Kurdên ku li Tirkî dijîn karin heq û mafê xwe bi rêya sivîl de qada siyasetê de mücadele bikin هەندێک جار بەحسا مەترسیان لەسەر پرۆسەیە چارەسەری ئاشتیا دکەن مەترسی چنە؟ مەترسی چنە ئیرۆ نەها لە ترکی bi zêdeyî êgo tê gotin kawê li Sûrî wê çi bibe herêma ku îro Kurd lê dijîn ka gelo wê îdarevantiya bi çi rengî çê bibe li ser wê guftûgo têkirin axaftin li serê têkirin û metirsiya herî mezin ew e ku li Sûrî geşedanên ku ne li gorî dilê Tirkî yan li gorî dilê PKK be heye ku ev prose ji holê rabe û bêdawî bimêne lê em vêya dibêjin çi bibe beraber ji aliyê hikûmetê be em dibêjin ger PKK dest şekan bernede jî lazim e heq û mafê gelê Kurdan îade bikin lewra ew heqekî xwezayî ye heqekî însanî ye heqekî îslamî ye heqê we tune ku hûn şert û mercî din bêne pêşiya gelê Kurd ji aliyê PKK vêjin vê dibêjin meseleya Kurd safî bibe nebe lazim e hûn dest ji şekan berdin lewra teqîna tivinga dibe astengiyeke mezin li ber safîkirina meseleya Kurd کاک پەیامی ئۆجەلان بۆ ئەمڕۆ کە ڕۆژی ئاشتی جیهانیە هەندێک وای دەخوێننەوە نیگەرانی دروست کردبێ ینی ئۆجەلان بە تایبەتی باسی کۆمسیۆنەکەی نەکردووە لە پەیامەکەیدا ینی بە نەرینێ جەنابەتە چ نیگەرانیەکی لای ئۆجەلان هەیە بەرامبەر بە کۆمسیۆنیان بە پرۆسەکان bi rastî vêga her kes lazim e di vî warî de wezîfa xwe bicîbêne îro wezîfeyek Öcalan jî heye lewra bank li rêxistina xwe kir ku dev ji çekan berdin xwe fesih bikin û rêxistina wî jî biyawî kir biryara feshê da û
هن بهن ام هيبيد كن كو دس شكانشي برده لو رما بس غايه جبه افا وكوميسيون هم لازم تمام هم ولاتين تركي بده نشاندان كو هركس بیا دخوازه لو رهن بارتي و سازين نجات پرستی هنه نخوازن اف پروسه ارینی بداوی ببه لو را هر کس کو فکر رامانی وا جهاب جدایه لازم به خویا کرن کو گلی ترکی بالتواهی لدو في بروسينا ودخوازن كو اف شرو بفشون يا نافخوية تركي حولي الرابع يعني باكي كده شكام برده واما مسألة خو بريك السبيل ده مجادله خو بيك بينن هر کس دوی آوای ده لازمه وظیفه خو بجیبنه اما پارلمانتری هدا پارت شتیگو دگه ما ایرو امجی دوی کمیسیون ده مجی گرت یا سرو کمی گشتیجی اندامی وی کمیسیونه به هر آوای لازمه ام ریا آشتی ریا براتی خورد بکن برفراتر دیار بکن کو گلی ترکجی گلی کرچی جوی حالی ایرو امتدن نرازینه و دخوازن به ریاک آشتی مسئله خو ام چاره سر بکن لورا ام برای هبدون زیده 1000 سالیه کو ام بهور دجین و براتیا ماشي لقال اسلاميه يعني اسلام مش هفره كريه برا اذا ماكو ام لغوري بيرو باوريا خو تفجر خو بجوهرين ان شاء الله وروشا ماشي بجوهره وامي حقو ما في حفدو بباريزن و براتیا خوجي بردوام بك انتو خاصن لناو كوميسيون ده شي بدس بخان حالی حاضر بگه هر کس زانه دماکو پکی که دست شکام بردان اندامی وی سری چیه ایگو ایرو پنابر بونه کوچ بونه ل اوروپا نل دجین هنا ایگو گرتیگه هدن حبسه دن محکومن لازم کار روشا وان وی ببیتش لورا دماکو پکی که دست شکام بردا و اندامی رخصتنه جچیا داکتنا باجر کاوی گلو پیشروش آوان بچه آوی و انتگراسیون آوا یعنی ممکن ببه سر به مشارده جی لازم هنک قانون و یاسا بنا روجوامه کمیسیون از هیوی دکم دو پیش روجامه ده ولی سر وان مجاره جی باخوه و پیشنیاری خواه دیار بکه که گلو بچه رنگی بچه آوی دماغ و ریخستن خو فسح کر اندامه وی ببین چه لازم انتگراسیونک جدی في وارده هبه که اید حبسه دوی بچه آوای بین بردان ایل اوروپا وی دبن چه شرط و مرجع ده وگرنه ترکی ای سری چی دماغو دست شکان بردان و هدن باجار وی جوان را چه هبه لازم دوی وارده انسان ترکی جی گلک برکی به میلیون کس مقدور وی ایشنه یعنی جوه کشتن و پفچونه مقدور بونه لازمه حست وانجی بر بچاو به داکو کس جوه آوای نرازی بونه خو نشان نده دست خوش که پرورده به زمانی کردی لدبستان حتی نها پسنده به لایهودا پارو نها بگه نممکنه براستی هر وقت منجی دزانن بریا درسین بجارته دبستان ناوین ده اب امکان هیا براستی امشي خباتي خو دوی وارد زیاده دکن اما دی ساده سپی بکن ای سالجی بریاگو مدست بکر دورا 25,000 کس جوان زاروک خوان درسان ترجیح کربون بیشتری کو مدست بکر وان کاروبارین سازین سویجی حجمان هاتا سر 6,000 اولی بله نبستن گرکه به میلیون زاروکی کردان وان درسان ترجیح بکن لورا دماغو زمانی متنه به امجی تنن یعنی هبون اما كبه اصلا جيك مزن او جمره مطرسيك مزنه ل دو بيشاروجا مدى بيشتيكو وكا جناب خايشي افاده كر ايرونها امن سر فسحكرنا بكيكي ودوي مساله كردي ده سر دعوه كردا ده تشكو سلاحها امش حوري راكن لو ايرو ختماندنا كمزنه ام تيدنا ام كردي التركي ديشين ختماندنا كمزن او كو شرو بابشون بردوام كده ما كو شرو بابشون شحوري رابع قال تركجي و فين بك كو غايه ما كردا نكو ام
تركي بكنا دو بارتشا دو شق اما بهفر بجين لحق ما في خوجي دريا سياستي ان شاء الله امي بدس بخن هر وقت زماني ما هر وقت ناسنامه ما وهر وقت قشدان هريميجي لازم تبي وارده بأخافتن ان شاء الله امي بسركف زور سپاس دانەکەم زۆر